Talo whakitala.tv mtepo nei, au ko sabilu makitiona. Awatu foge whakatalo whangak whanau tūwalu no mailunga interneti. Mo tala.tv mtepo nei, ko atia kenga whnafuti whnawhala, ka ngā sue ki mua i kako kōku mai, pēnā whuki Minister Lava. At sinong alo ito whaletu sa tūwalu, ni whaamnato nlato dasa whaamnato te laulangi, International Archives i dasa nei. Dasa e paku ki te poi wa uni, kako polo kalame ne whai dasa nei. Tēnei te mese te lokom te talaka atoa. Te pule te whaletusi ne whai mai i te aso tēne i tā ua kiloa. Te lai whakamanatu i te laulangi, kai ne mawhauwhaungina whoki ki whakamanatu whoki i tūwalu nei. Tā waro dasa tēne, ko te mega recognize a ka fuha ngā ruenga Archives Institution, ne? A te lo whantasin tātou me muisea i a whakapotopotonga i mo o konga pēne ingo ki Archives. A tātou nego seilon tātou mo, ne? How tātou the evolution start, ne? A mea katoa e trace katon tātou through access, ne? To information. Kaya ke access tātou ki information, ne? We need authentic information, ne? Tēnā na, te mea tēnei ni whai ki whakamanatu, te mea la ke whakapito ton lo te aso tēnei mō whakase ki te lalangi me te tāua o te archives e se sona isi ni archives, ne? Archives exist ki runga te pongai ki mawhai o proven tātou a rights mō entitlement o tino, ne? Taki toko tasi mai se o citizens o te whenua, ne? I pati anoa mei te whakamuemuenga tonu lo te whainga mea, ke lawea ne kautupu ngā salo a whakamatalanga tonu, ka maua ne lato i konei. Ke mawhai lo whakatū maua ngā runga konei, ne? O te mea ke mwhai ne kautupu ngā solo tūwalu. O access whaero ki runga information kone i pui kai tausia tune mātou i kone ne. I te nofo nganei te whaletusi kōkolo te ngā lue mālosi o tausi whakalei whakamatalanga tāua konei. Ne whai mai ne noa me tāua ke pui atusi mo pepa whakamatalanga konei. I te mea mamasei i o me ngalo ko se te mawhai e i o maua. Ka whai se ai o me konei. Whakarawela vela siro ka whaite ne. A tino ka mawhai whakinau i o me. Mai se kirunga i mea kone tātou nei tātou nei te oranga nei. Ta siro mea tāua ki tūwalu nei kona lau kele ne. Ka whai ngalo mea kone i o me maasei. Se la se... Se la nāram tau me mwhai o whai me te mātou ko te tausia te fua ne. Te whakamuemuenga mālunga o te pule o te whaletusi tūwalu, ko te mea ki mawhai o maua se whaletusi fōu kai lasi. Te lai mawhai o tausi whakalei e whakamatalanga konei, mo te lei o tautino. Ano e whakamalosi ko tātou ke lasi te whakaonga te whaletusi, me iso se tustusinga mo whakamatalanga, mai se ki tongi mo as whanau, ke oko ki manafa, e whakamau katoa i tusi mo pepa whakamatalanga koni ka maua nea koe te whaletusi. Te mese te logo mo tala te .tv. A mātua tamaliki mo te fōwai te tai ao, ne whakaasal tau whanau noa i te whakatala venga o te taimi tala o te niwanga tolu ki vai tupu. A te wakan whakasal lau me tala i te itula e walu, ka ni whātalawe. Te la nei kuloa o tala i te whakatūtonu. Te ka pene o te wakane whai mai, bei te wakane whakatalawe, ona ko te talinga o kako o whenua i tua. Ka tia la vero nuko ulua te tili te waka, mga tūlanga o te uki o kako o te eawe ki tua i te whenua i tua. Te malanga o te wakatenei whakapitolo ki te whawhukinga o tamaliki mo te fōua ki vai tupu. Te awhanganei o tamaliki a konga, kore mo fōua e somonei, e tusa mo te... Tusa mo te salau tolu tolu. Te awa whakitasi tāngata mō kāwhine i tamariki a whonga. Ia ko pāsa se o te first class mo te second class. E tusa mo te walis whitas. Tusi pāsa se ngana sopa ino te ia. I potu. Pāsa se ito e take land trip. Land trip se e toko fitu. Ako pāsa se kola itu e te teki kola whoki loto whenua e tusa mo tino whonu mo maru. E sine mātua tamaliki neolo atu o tukol tau tamak ki te waka, ne whakaasol tau se fia, ona ko te waka se ki tala i tena taimi tonu. Ari complain ki no para do fita ki la do expect na do para do ke o ne para ki toi vai tu ko mai sera ile o tamari ko ave tasiro a tamari tanga tamia ka tin ne para ala pati te o pe ni o ki ka ke o ko ko pera ne se ro tin ta to pa ma tu ala me ro no ko ne te ke ma tu ki ro a po te na o tamari se ka ko ko pera
CCTV tonu o tasi mo ia o kanu o tasi ia A te waka ni mawhailo o tala i taso nei, mai tua i te o tinga o kako whenua ki te konga aloto, nea waka ki lunga i te waka. Te pange o tū walu ko toi whasoko tēnā polokalame, whakatau whai ki te katinga o mawha. Mo tinoko nei e nofo i te lau mua nei. Whakamaunga o ingo o lātou, ko lai kau i te whakatau whainga, ne ka matalo i taso whako o whano. Tēnei te mese te loko me te tala katoa toa. A te polokalame tēnei whakaterengina te komiti ko o tine tōwhia i loto i te pange. Mo te whakamoemoenga ki whasaosoni ki te ola leo tino, mai masaki ko lai maafua mai te putalefe. Te ponga jano tundo programe deni, te mate kamse health promotion, targeted mate ki runga i te ola leo tangata o tat whenua dato ki runga i whakamata ko mara to mawha. Mai ki runga leo pasaki vai whakatenga i dato kai taimi leo, whakatene kataua, ke ngalu whakarasi dato ki runga i programe deni. Mea ki mawhai de tino ngā lasi, pa me targeted lola tino lasi lola mea ka tai isisi mawhai o tai matuku i whoro kiro, ne? E se linga mo te lua salau tino le whakamau i te vai soko whano, kai ko te awanoanga ko i taraloa mo lātou fia kau i te polokalame ke whakamau i te vai aso nei. Tundo programe ni kone kamata, mātene kamata te fuanga mātou i te sofate ni whano. Nā rānei ko i mataralo nei te whanau i runga i sio se tino te rā ko i korandari muni mai taimi pono i te vai stani whano. Kai pono i te whakatatau te vai aso nei te soni. Nā le te fuanga mo se toi se whanau te tarakitu. I pati a whelo me te polokalame a lātou teni e vai ki vaianga e lua. Te la te vaianga mō mua ko te tino toko tasi, te soa vaianga ko te potukau. I runga te whakatau whenga nei, e rua nga a category e ngā luta no vini. O individuals mo groups. Kai runga whakiro i individuals e rua a vaianga i e tasiro te la whakapakanga i mawharo. Mo whakapakanga i runga kapasene. Rai a de individuos e kau tolo te avame wani. Te siri se tōru se rā, te turanga lua se rau wana sifuru, lua se rau sifuru turanga tauru, se rau wara sifuru turanga wha, kai se rau wha sifuru turanga wha. Meni te awa individuos o i vaenga me eru kako groups, te siri se ona se rau, liwa se rau turanga lua, kai wha se rau turanga tauru. Te polokalame teni i māsani whaeloa whaine te pange, i tausanga ko ni kolo. Te whakamoemoenga loa ke whakamālosa ki tino tūwalu ki a ta whai kai a tausi o loto wala lei. Te whakatau whainga e whai loto i se tolu māsina, mo te whakamoemoenga ke tuko whailonga i te taimi e whakamanatui i te whaasfulu tausanga o te pange i te pōse fulu o ke topa. A whailonga ka whakamaua whakilona te pange NBT. Te mese te logo mo tala te .tv. Kai mo te toe tala, te ngā luenga ki te atia ke ngā te whenua ki whanawhuti whanawhala, ko mo whai o ngā sue ki mua i tau mainga nei a kāko. Mea whakatūtū i te pāti tēnei ko tintau nua mai ki tātu whenua. Te pāti tēnei whakatautau ke a waka a kāko ki uta i tāsu tāi au. Li pōti ne mau mai te kaupula whanawhuti, e whai mai te pāti ne tongingina ni te whenua ko whanawhuti, ke ma whai o wau mo kāko ki te lau mua nei. Te pongai tono te pongai ne mana ui te whenua ke o tamai a te pāti tēne, i hae si pāti tēne. Mō mai fua kāpo, mō kope ngā katoko la te whenua ki tūlanga o te COVID-19. Tērai te atia kenga tēne, tērai whai whanawha. Tēnai mai katoro i a matiro si o kope o whale ko lai whai ki whakatū i whanawha, mō nisi motu ka whoku. Tēnai au fia whoki i a te kirikiri mo te o nea te whenua tēne. Tēnai ala te pongai tonu nea ma whau i te whenua, o te mea ke e haia mai sika ngā pāti pēne. Te pāti ne tau nu mai te whakauti ngā te vai asa ko whano, ka ne tau lo i tai pēlam te tūla whono, e tau o tolu aso ko mawhai e o tala na kāko. Whakatokanga te pāti tēne i te waunga nei, o tine whai te sokotaki ngā te whenua tēne, ai mai si te kaupule, mo te kampane tēne i ai e te pāti. Te whanonga te pāti na whoni i kaufu o na whakam se whaaso. Te rā ke tamu whai mātou o tūri a te kāko ke oti, mai mua te whaaso. Te rā ka whai e seke mai tū o te whaaso, te rā ko isi whoki se charge a te kampane ngau mai ona. Te lawe te pāti. Te rā te whakatau tau, ka oti te pāti, whana whoki no. Te rā mātou e tūri mai mua te whaaso. A te komita te malo te lai o nono ki au mai ngā o waka kāko, mo
mo wakao e la mai tua, ka ngā lue whakatasi me te kaupule whunā futi, i te whakatokanga whakalei o kope konei e wakakiuta. Whamoemoenga te kaupule, ke mawhai o whai te whakaoti te ati a kenga, i whale i whunā whala, ke mawhai o lo atu atino te whenua whakalafi e mai te masaki tēnei ko te COVID-19. Ia, ko nā la tala.tv me te pō nei, whaftai me te mai mua mai, manuia te pō, kai tō whā.